Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah 28 hari bulan 5 2027. Apa yang dikatakan oleh Bapa Orange macam biasa mengejutkan kerana tujuan peperangan Bapa Keret telah berubah dan telah ada satu tujuan yang baru. Jom dengar apa yang dikatakan oleh Bapa Keret. Would you accept a short-term deal that allows Iran and Oman to control the strait? And would they have to open it immediately, or would you be open to that happening over a period of time? No, the strait's going to be open to everybody. And who would control It's it? international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Mesti ramai yang tertanya apa yang Bapa Keret ini duduk membebel tadi. Wartawan itu ditanya pada Bapa Keret, adakah perairan antara bangsa yang berantara Iran dan Oman akan dikuasai oleh Iran dan Oman? Dikatakan tidak, kerana air itu adalah air antara bangsa ataupun kelautan antara bangsa. Dan kita pun akan berada di sana dan mereka tidak boleh mengawalkan seluruh perairan di sana bersendirian. Jadi tujuan dia adalah salah satu dah berubah. Yang kedua adalah salah satu video juga saya akan update video seterusnya, korang dengar apa yang dia bebel juga.